Parlok berong aku beli pisai sin ginong kersan ya kani national jonga. But hakan ni kapor ngawan raj pi ya way ka tournament football ka bahedu hapo East and West Castle District. Hakaba ya kani ka tournament and penjaj da ka Shipara balati kum ka first invitation football knockout tournament arajar arplay arpulsau. Kajaka ka de hapo Madan mau kelay East and West Castle District. Mau kelay kesinong mau kelay East and West Castle District Meghalaya. Padyakan ni tournament and sedang no haka nyaw tri Disember arajar ar pulai haka por shibaji no paisni hamadan mau kelay. Padyakan ni gaji kun kabaning kong kan long hap deng ka Golden Lion persya ya ka Jongi FC. Di parlok baro arteli ki tim ki baklain bor bah. Kilawan ra ki player batbet bat kamtam ka Golden Lion kalong ka klub ka baklain bah. Haka ba chisin kala pelim ya ka Siliguri hapo Molongwir haka ba ka tournament Molongwiru kalau ka ba he ba hapo mo kurwat kala pelim taklong ka klub ka ba khan ba bat kum juru ka Jongi kalau kilawan rai ki payan hapo nong ba Shillong ki bat tebet bat ki bat donsap bat haka tiga sing ngej ba kan ke kun kalong ka ba itanat ba hadu kata tiga kerpat ya pi ki parlok riu football jong ka than mau kelei jong ka than Eastern West Castle District Tubawan masaki ya kan ke jilakai ke internet ha kata kesni nyau tarik Disember arjar ar pulai. Pada kan ke opening ceremony lawan banpli perda da iba Shakler Warjli badai you humble cabinet minister padu badairu MLA jong mau that rashan constituency. Kabarung ha kata kesni dan ha banpet ya kan ke jilakai kalong tang riu tingka marwe. Desa ai jinggersan ban siun reporting ka marwe ka buy tiket ban rung ban pek ya kene ke jingle kai na kamta ban yarap lem ya kene ke sport club ka ba penlong kat ya kene ke tournament ka bahe pat ba baro ka buy rung tang reporting ka kalong ka ba dang tat ba desa wan ban saki ban pek ban bisarhi dalang jong ikmat ya kene ke jingle kai kalong ba itna ne em ha ka te ka si Deka bakam sko tanat cucu ha kata ya si ka don ru kalaki draw ha ka baning kong unong job baning kong and yo daka alto kiten brand new lane daka pisa lailak tingka kemula da pimsim ya kan kali ru pinyo daka pisa lailak tingka unong job baning kong deka ba ar san pojar tingka ka balai ar pojar bat ka basau san hajar kemud kini diki price nang taka lucky draw ha ka buy tiket ka long live pa tingka ka way la da pichit artli san pa tingka artli tiket ya kalak hidro endi tang hak tegasni kemutang hak tegasni nyotrik hak kapor ba elek kai shwa banela kai endi ya kan ke tiket lucky draw te enpen khalai enpen lekai lucky draw hadin balawai ke lekai kemud hadin balawai kan ke lekai football sa enpen lekai ya kan ke lucky draw tiki nong yo la ni nong job ya kan ke lucky draw Kinwan sim hapo san menit lada piman sim hapo ka san menit kemud kinop kin penela kai no da ka we dengan ngej parlok bro pila setu bahaya kene ka tournament football ke bahe du hapo mau kelei ha ka baki prize kilong ke bahe bahadu kata desa wan masaki ban pej ya kene ka jela kai kamtam ha kata ke si nyau terik nomor ke jela kai kalong ap dengka Jongi FC persya ya ke Golden Lion tim kilo gibak bor bahadu kata desa wan ban pej dalam Jongi kemat kenang ba pils ka ngohun bas kenang ba pils yo I ya kecil ka ya kipaya don sap ha kategas ni ta sasiu ka bayrung ripo tingka kum ga jingir chan jong pi ya kan ne ka Shipara ka bala organize ya kan ne ka tournament ka bahe du po East and West Castle District ditangkan ne kublei shibur ni saya kedua ha kategas ni